Blepi baro, ni priang subhai pish kena ketuk kubor jungi upek ngor cable news. Haswa begini kemi ki kubor ke babnia ane kejan miet ngena pai swash kimat pekongsan joko kubor mentah ketayo. Ki kamban penitenat ke kendai lat ke leya cakamat pengobak senyau balang dhar. Dawa keseng VPP no Menteri Rangba ban Pak Tokit halor kejing penteri kami ke MLA scheme. Hadian kanyo senam la penteri kami ke Greater Shillong Water Supply Scheme ke bentah ke balai. Jurep ke Public Accounts Committee ke hospital ban petbenia ikut kontrekam ke Megha Health Insurance Scheme. Mensaujur arngut ke samla pulia basyarat agak kali hapok pelau ke sekolah North Eastern Hill University. Kelat uwei mensaujur arngut agak jengja aksiden habernihat. Seposnam hapatok bat silak tengka ke kuna ngat laingut kinong kayu drugs. Bat Play Officer on Special Duty jong Menteri Rangba ekajing kop elakai football ka Tersat Area Sports Association. Sembut Menteri Rangba ke jelau ba senyau balang dahar ha kasing palai jong tayo. Ulaong ba pen prano ek yang darbar tauan barem ke jela ka badan ha kendai lat ekanong ba Shillong. Kenang baniok ban sedang no ek project ban penitenat ya katan kendai lat. Sembut Menteri Rangba ke jelau ba senyau balang dahar ba kemiru ya ketenat transport. Ula pentep ba ke sarkar kelapan kreat ban kot tender biang da kawai da ke bentah macna penhe ya ka kat ling sun Shillong Airport. Bar uli thu ba ke tender ke bala kot kam menchua lahap ban pendu no namar ba kelami ka to kani gijing e. Luang ba kinu ke bayo ka kam ban pentre ya kani project kini opor ban pendap ke gijing tai baro apo ka kat prabanai. Bat kani ke dei kat kum gijing ai ktien jong ke Airports Authority of India. Laban ong bagajing temu ban penhe kini kakat lingsun kelong ban pelat bagi lingsun ki bahe kini ban wan hiar ha kini kakat lingsun ya ke badan kam macna penhe ya ke runway ban chna penhe ya ke terminal building bat ki bagi jing dan kam ha ke bedai bat ke Baljak Airport usembut Menteri Rangba ulong bagi dang ban penlong ya ke jing jurep lang ha pedang ke Airports Authority of India bak ke sarkar Meghalaya kenang ban ban itu ya ke jing dan kam ke jaka ban thiet chu ban chna penhe kini kakat lingsun bat ke sarkar ke kerpat ban mang san pau kelur tengka naga benta kene ke project. No, tender is under process. So as soon as the tender is allotted, so the work will start immediately. This year we can expect. It should be by this year. If it was by then, they should be able to allot because it's not from the state. No, tender has been called from the Airport Authority of India. First tender has been called, and there is some complication, no problem. They refer to the tender again. No, second tender. So the only condition they inform us from the date of issuing a work order. The time of completion should be 18 months. So the second is issued, not yet. Not yet. Not yet for that. Coming to Baljak, what is the status? That's so simple. We are waiting for the joint inspection with the Airport Authority and the government of Meghalaya. They will identify the land, which land is qualified for us. We will acquire for additional land. We will make the functional. Because also now, if we decide, suppose if the land is not feasible, so therefore we need the expert from the Airport Authority of India to come. So even there, we had a meeting last week. I told them, please follow it up from my officer. Request our Airport Authority to fix time immediately for the joint inspection. So they're asking for 50 crore. We'll see. Because they asked, but we'll see first where the land, which are the additional land, and only then based on the DPR, we'll make payments on the issue. The issue is that they have to come expert from their side and to locate for them for us. This is the right direction so that we can acquire the land. Only then we'll go for it further. Habai keren bekenong patai kubor hak arpau terik unai wiang arajar arpusan usembut Menteri Rangba ke jela ubak senyau balang dhar. Ulaong bagajing penitenat eka kendailat mentah kalayat cekamat bat kumtai kene project on salak ban penteri kampura bha hadian beladat ban pen prano agi yang dorbar tauan ke berim. Hadian beladat ban pen kendria apat ya ka yang dorbar tauan ke batemai ke mentah ke badan han mau diang-diang. Ulong hadian badat penkerja akom takin sesedang hi kaman penitenat eka kendailat bat kum bakalong mentah ke jepun kre ke detail project report ru kelajan dep. Ha keban sesna di jaka yat kai kipat ba kilenti yat kejat ki jaka thung sentio bat kibe. Ha kebedai bat ke MTC shopping mall uba senyau balang dhar ule thu be kanie ke jingtai en pendap ke senam ke banwan bat kum bakalong mentah ke jependap ke jingtai ke lakot ya ka prapusan hado prapuprana ke sispa. Not pending. We are in the process of beautifying it. You know very well because even the old assembly is yet to shift to the new one. As soon as we shift to the new one and we will go for the full beautification of the area. The DPR is under process as well. We have to because the DPR has been prepared already and a very nice one.
So maybe when everything is completed, when Tendar is built, you'll be able to see even the website also. So the entire assembly, all assembly will be that taken. So when they ship there, we have to dismantle this as per plan. Not yet finalized, as per plan. And we have to make a nice walkway and the footpath and the parking down there. Everything is under DPR. But the, So we cannot beautify only partly, no. We have to beautify all around the junction. No? That is the reason we are still discussing as of now. And differently, we will be beautify it in the days to come. Now you see, we planning to do that, and we are planning to make it is a walking street also. You know. So in the meantime, some of the residents request us, if you close this road, we may face problems. So in the meantime, we are discussing with them. And when everything is clear, we are planning to change the tile. We are planning to make all these flower pots all along the thing. And even the timings we have to set with understanding both the resident and the government. So obviously like this, actually the target date of completion it should be by July next year. So hopefully let us wait till the actual date of completion is come, and only then I'll be able to highlight it. so how much percentage now completed? More than 80-85 I think. I'm not correct exact with me, but more than 80% is already completed. So we also hear that tourism department is working with urban affairs for to revamp the whole Watts Lake area. Can you tell That is as per plan and discussed from the tourism department, not from urban. Let us see. I have to update from the tourism what is that plan. Presiden Jong Kesengsan Partai Voice of the People's Party uba Ardan Mela Basayomoy. Hagasim ba Arjong Tayo ulelet ay yakashiti siya Menteri Rang Ba Gajelau Conrad Kongkal Sangma bad uladawa badai bentong da gajing toket kabalat luit. Halo gajing Menteri Kam ki MLA ya ka MLA scheme nado kesnem Arhajar Pra. Dakashiti hau Menteri Rang Ba Gajelau Conrad Kongkal Sangma bandawa bentong da gajing toket kabalat luit. Halo gajing Menteri Kam ya ka MLA scheme nado kesnem Arhajar Pra. Kani kajing dawa kami hadian bo Menteri Rang Ba ula kento bagajing Menteri kami ke skim kam syam lalong ke babet kam tam haki constituency basen syar da kiseng kebadan hakaliang persya. Uba Ardan Mela Basayomat ula kersya ne kajing mud jong Menteri Rang Ba ahlo kajing dan kam ban Menteri kam ya ke skim da kajing sengur. Ndre ula dawa bagani kajing toket ke dewan sedang nadu kesnam Arhajar Pra bat ban sedang sywa na kanongkrem constituency. Ha kawai pat kaliang UMLA kemaulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang ula thoru de kashiti ban kali halor kapisa na ka Chief Minister's Special Development Fund kabach polak tengka kabrangsa walau IT yaki proposal. Uba Bright Starwell Marbanyang uang bagajing keno Menteri Rang Ba yaki MLA kalong klem nongrem abaga sarkar hi kam patla ban pelaj yakni kapisa na ka Chief Minister's Special Development Fund. Kaba kalami kajing kento na kaliang kajong Chief Minister ba kajing Menteri kam ya ki MLA scheme kam tam hakini ki constituency bala mikmat da ki liang persya mo da ba tho se kajing tho ka khambon sha ka Voice of the People Party kamilong ka ba bet ase ka patikana dika chithi ka bangi ni wan ba ai Chief Minister hadin bangi osno ya kajing kren kajing ba kam don karu kam Menteri kam ka ba janai ka ba yang hai gede ba game LS scheme the nagaliang ka jungi ba nagaliang ka jong president ni wan ba ai gede jing tho ban dawan us Chief Minister bodi ban thau da ka jing toket mo ka ba lai lu independent inquiry bat ban sedang ban toket ya ki jing pen Menteri kam ik MLA scheme nadu usnem Arhajar Pra bada ka ba kisdang na nong krem constituency ba sepen bot pat ki constituency ati ingam tip kai ke penlong ya Chief Minister lese Chief Minister la so shong shet ha ka jing rum khot jing ki bri ka party kala penlong yu Chief Minister lese ba un kren ni ki kentin but kawai ni haban so to ba ka jing sadien jong ka constituency kam dei ha tang na ka daw ka MLA scheme MLA scheme arklor shiteng shisnem kala biang se ba pin kentiu ya ka constituency tang dai tai arklor shiteng ndrei ka state lani ka constituency ka kiu ha kar kom Menteri kam jana ki schemes ki per lingba ki department ki per pakata ka ka kamram jo sarkar lada mangi ki badon hakaliang persya ni la ban le ya kata ala ni ban rai ka roi ka part lem don hakaliang sinchar kabumut ngim don kam hiru bangin keren yenu ngin lehi ndrei
ya ki kam roi ka par hi ka dei ka jing trikam ka bachanai jo ki department bat ka policy jong ka sarkar kani ka dei ka jing persang ban ketat mau ia jimut ke jiperkat juki pai ba ka ba pi persang ban kedo ya ka benta le se ka ba pi klem perkat la kalong ne em ka ba don nong rem ba ka shisha kumba kalong ngalajop ya MLA election adu snem arajar pra hadu arajar khat pra bat arajar khat pra ngarem no kumba pitip new country board But hari ini kesan senem nadu ajar kapra hadu arajar arpulai. Aklem don benta ia ruem buat ke konstituensi dan dibagi pai ba. Lahan baru kondo benta kalian. Telara kita ki senem ki bangang along kumu emeli. Oh ki bau pai ba ulamat. Ki dong ki senem ki ba ngaklem la ban peni ki kam. Pimot bau pai ba undang jit biang. Haus senem arajar arpulai ba ke jingjob ke bodon puro. Angit ki pai ba hak jela ki mo ki pai ba ki hak jela ki but ke election house na mar ploi kam leg election ka balong simple ndrei ke election how mar ploi ro ke election ka shir khai ke je the ka jinia ai chinga ndrei bali ba den uba khlem le yu job ma ki pai ba ki pe ke ship house nem but ke jingram ke junga hak aslam aja kha phra le se kam le ke jingram no ma pai ba kon tai Hai jadi kejing peniak kejing play pan sanjur thmai pan ya kasang perthai hak jela kejing Chief Minister the kini video ka CMSDF dan ka Chief Minister Special Development Fund kaba kum UMLE ni don ya ka bah kaba kum ba spolak kaba ngila ban pha ya ka proposal ling ba jong ka CMSDF te kaba suling ok belong ba na kalian ka jonga kala submit ya kini hakidi light fix snap apply apsal Arpsal San, but Arpsan Arpun Rio. Ya ke proposal ke wedi bakal CMSDF. Te ngelajuan baju keliru nak office jong CM. Nrei kabalingo kalomba hadu mentah. Ya kini proposal ski bapa nak kalian kajunga tang kawiru kelempat lain. Te kajungwara kajunga ni por kalomban penkemau. Ya kini proposal ki bakal apa? Pada kaju opor upan, ba kawai kejengkeran kejong Chief Minister ini si mau kaba pelonging haban wan kena bupai ba tim bau persang kedokti yaki MLA gudan po opposition bagi leyu dan rei ngakwa kemau ni por kejengkeran kejong perkam kami ham nama rahbedi wat tangkan ke CMSDF kabangana kalian kejua nadu arpo sang apa adu mentah tang ini skim berit ini bahaya henry tangai kaniru nak kalian kajung pak pelai ya kan ni jadi nama kadang wan penting mau import ya Chief Minister kami di bakasi MSDF hang tia po mulai Kinong yalam kahnyo trap Youth Council sengkemia hak arpo trek unai wiang arajar arpusan gilalit jekendo yau Deputy Inspector General ka CBI branch Meghalaya Pramod Kumar Manji Halor kejing persyak jongki ya kejing temu banshna ya kejaka mani blay hapok kekut jongka jakat rekam ka CBI ka Badan Hasilong. Habakran ikilat patai kubor Presiden ka New Trap Youth Council ubaroi kupar senram ulepen pau ba ka jingtei ya kejaka mani blay ka office rekam ka sarkar kalong papersyak ya keritisan syarri. Kabaong baka india kadikari ka bami syaliang inu-inuru haka baydai ba kejing nyam. Halor kania nakaliang Deputy Inspector General Kipulit ka CBI branch Meghalaya Pramod Kumar Manji. Ule pencai bakamdan kanunu kejing temu banshna jaka maniblay. Iyang kabarang shna manta kaditang ka community center ne ka mediation center na kabenta kipat ba kibasyong basa hajan. KHYC kala pediang ya kejing pencai halor ka mediation center na gila mahamjor balada ka CBI kapan kalaya ka sya jaka maniblay kesengkan persya. UDIG ula kular bakania ka iyang kanom kala sya jaka maniblay. Wala karukam shna ka ikum bakade ka jaka maniblay ki HYC ka ngej ka jingkular jong DIG. Ndray ka seng kalau ong bakan ya ibu dia ne kena kam balar dan ka jingkalah ka jingkular kin sa syem de ki wei pat ki senja man pha jing tho syaki bor ki bakam halor. Jing yo jing tip ka jong ni bakadon ka jing shna yang ka kerja jaka ban maniblay hakani ka office jong ka CBI ka badan angni. Jadin bengyo ya ka jing tip ngil ai ka jing tho ban pan jing syai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kumju ru ban ong ye ki
ban panpau ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata ka jing sna ya ki bakum kita ki cakama ni blay tau mani blay ki badon hang ni hapo office kalong persya ya kariti sensa jongka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki fair jongka Supreme Court jongki High Court ki fair bakum juru la ning ipet ya kariti sensa jongka dari India ong ba kari India kadi kata secular republic lani kari ka kabamdan kanu kanu kajing ya sya liang ni kanu kanu kaniam tilada kami kebakum kata temple hang ni hapo office jong CBI kabari gawe na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada kadon ka temple lani kadon kanu ka yung manible kapan pau ba kani ka office kamlong light lut shu lani kamdon shu kata ka secularism ka di nakaliang jong ka seng ngila pan pau wit kaning persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong CBI kabadon hang ni kadiban ajing syai ngila up mentala situ yo tam ngim simlayo kanu kajing persya mentala kasingi ngila awan banyak kendu ya uhe body page ya kani ka CBI office kabadon ni po mau yang bat ban ye kren markmat batu ban panjing syai luar kini kijing tip kijongi bat kijing pan bat kijing thok ya kajing thok kajongi nakaliang jong DIG jong ka CBI office kabadon hang ni bade head of branch jong ka CBI office kabadon ni po mau yang ulah kren na kabasya yang ba ka CBI office kabadon hang ni kamdon ganu kajing thumu bante ya kata temple but loongru ba kani building ka badon menta kadi kita community center but ka meditation center ya ki nongtre ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila kren nakabasya ya uni he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada kadi ka meditation center ka seng kamdon kanu kajing persya dai nang ni akmat lada japat ba ka CBI lani ki nongtre jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya kakum kata kajakaman ni blay dalay lay ru nginom sya ya kabakum kata ngilapan pau ru kabasya bangimde bangi persya ya kanu kaniam lada pipet haki lada pipet bat ya kajingong kumbakalong ya po meghale yang iong ba ki babun ngi kidik krista kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamde ban pen i ka jingya sya liang yanu ru ya kanu kaniam ya kanu kajak bendri tikik mi lenti baka CBI ru kabade ka we na kitna trikam jong ka sarkar India kamde ban bu ya kanu kadak hapo ka office trikam ka jong kala ni hapo campus ka jong ka ya kanu kadak ban pen i baka long kaya sya ya kanu kaniam kadi katai ka jing smo ka jong i dang kaliang jong DIG bode ru head of branch ka CBI ula pentip badula kular ingi ula ong ru dakitin ka basay bakani ka jaka kumbakalong mantahi kamde kata ka temple lane ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center lane kata community center na ka manta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi apo campus jong CBI office bat ula kularu yangi bakal kanomdon kata ka jing tumu ban bu lane ban pelong ya kani ka jaka kum kata ka jaka mani blay jongki nong tre ki badon hang ni hapo kani ka CBI office but lu residential quarter nakalian jong seng ilalet lu ban pet ya kani ka jaka ban lek kli hi daladi kum bakalong hi mentang ilai ya ka ka signboard ya ka belakho baka de ka meditation center community hall jongki nong tre ki basyong basa hang ni bat ngingen ba kani ka jing kren ka jongi bat uniu he jong CBI ki officer ki badon lang hang tu unbat ya la ka jong ka khitien bat kanomdon kajing pen kelah hadin habut bat nakaliang jong kasengin buat din ya kani kam ngin pet ngor ha balada kadon kata kajing kelah kajing ekren kumbala ekren menta kasngi bat kumba ulapan pa nakaliang jong kasengin don ru sakiwe gila kilenti ban syem na marpa kumbang ong ipi mentang ngitang tho tang ka CBI office bat hakiwe ki bor ngidon ru yakiwe pat ki bor ki makham hajrong balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lane ki jing betha ki badon hapo constitution jok India bat kirai ki baka Supreme Court kala ai kirai ki bagi High Court ba fair kila ai halor kani ka benta ka bomsya ya ki public premises lane ki public office banbu ya kinu ki jakama ni belai kambut nakaliang jok seng ngi session kila kelenti ban ujor syaki bor ki bakam hajrong kenang ban penting kena baki office jong ka sarkar ki jaka jong ka sarkar la kalong jok sarkar India la kalong jok sarkar Meghalaya kimdai ban pen kle lane ban pen i bakia sya liang lane kilong liang hakanu kaca niam hakanu kan niam kabadon hang po India Bansngo tho egjing pentre kam ya ka Megha Health Insurance Scheme MHIS kalong kabayat bet runti na yam
Hakala asmi ublay jang katayo ke Public Accounts Committee jok yang dorbar tawan kejela kalalet jurep iki sautuli ki jaka ai jung sumar ke badan hakenong ba Shillong ban kemi ibnia ekerkom pentrekam ya ke MHIS. Ke Public Accounts Committee hapo ke jingelam ke chairperson Kamyani di Shira rengkat ke jingedan lang ki MLA kum ki dikhot ki bentuwi Dr. Celestine Lengdo ba Bright Starwell Marbanyang badu rupa Mara. Kilalit jurep ke Civil Hospital Shillong, ke Ganesh Das Hospital, ke Negrims, ke Super Care Hospital, bat kini ke komiti kelekran bagi board peniat bagi nong tre ke MHIS, ban snoto ya ke rukun trekam, jong ke Megha Health Insurance Scheme MHIS, ke jing syem juga nong yojing mentoy bagi jing ke bakta ke rukun trekam, hakapan ajing syakri leng ba kini ke scheme. Kamyani di Shira kelong bagi jing jurep kelong banyo iki jing tip ban snoto kambha ya ke jing pentrekam ke MHIS ke leng ke hospital jong sarkar jela ke sarkar pedeng bat ke hospital jong shimet. Kalau penpau bagi hospital kidang beteng wan mat ke jing ban pentrekam bat kani ke takjur bha ya ke jing ai jing syakri. Bat ke Public Accounts Committee ke kot jing mut ban pentikena ba ke jing ai jing syakri leng ba ke MHIS kan long ke bayo dabaro ke betrekam renti bat ke bayade bat barok kinong shong shnong ke balat nakino ki jing penuit. The Public Accounts Committee had a site visit in different hospitals to review the MHIS scheme being implemented on the ground. So we went to Civil Hospital Shillong, Ganesh Das Hospital, Negrims, and then finally we visited Super Care Hospital. The idea of the site visit today was to get detailed information about the challenges and the problems being faced within the hospitals while implementing the scheme. Now, on paper, it looks picture perfect, but when you go on the ground, there are a lot of challenges that the hospitals and the managements are facing. Our aim is to give smooth services for the people of Meghalaya, for the patient parties so that they can claim the insurance with little to minimal hassles involved. Therefore, we have gone to all these different hospitals, be it government hospital or Negrims being a central government hospital and a private hospital, to understand the different kind of challenges faced by different types of hospitals. So we have been told of different types of challenges that different hospitals are facing right now while implementing the MHI scheme. So we have discussed at length. We have noted quite a number of points. So from the PAC, we will be recommending few points so that the department can implement few of our recommendations for smoother implementation of MHIS. Arngot kisamla pulia jong skol ba North Eastern Hill University kilamen saujur haba kila syarat akawai kekali kebalanya dunong apahra ubladan hapdeng kejing syok kau yang kani kejing jah kala asmi ublai jong katayo ha kakut jong skol ba North Eastern Hill University bonsin la jusaki kejing jah aksiden kali namar kejing syok kau yang hakum kini kejing jah ki pulik la jumam ba amdai banyak kali habala syok kau yang namar kebuk jing mai ki bayar surak bad ki basyong haki kali rukum jo hakawai nukum gini jingja ke belajar ke janmiet jong kakak nyom trip ngai wiang arajar pusan hagaba unongnya jogwai ke kali martikar ula buat bablarat iki arngut ki kena pulia jong skol ba North Eastern Hill University ini ki arngut ki lemen saujur hadian bo bai nong ap para beli tu bo ula buat ulanya badrat yakini ki arngut ki kena pulia hajan ka kerdop besepo jong skol ba dasaki gini jingja leng bagi footage nak ikor CCTV agen ke skol ba beli isyai bakawai ke kali maruti garong yong kade ke belanja astet pa bakle tengko nengkong bat ke skuti badrat kini ki arngut ki kentai kini ki arngut ki kentai ki bela mensau ki dei ki bela itu kum gadi wadukai bat es cadap ki badai ki kena pulih jang ke chemistry department lapen kit noi ki Shanazrat Hospital penenta ki dangdan hapo ke jing sumar San din jamit bopra chiteng ila poni kerja kepor nyo chiteng duit Stephanie rekat bat ke perlok jengka kidang ya
krekot library nehu dan bila mi nampo mars mi nehu na to library kibut pan lipai hostel atau pori ga we ga kali ga wan berkecenderat ki temar-mar ki student nampo na nehu bati perlok perjor kelaya kit putcha civil hospital dalam civil hospital gila ai jeng sumar dengan tamina rak nak cina cha misal hospital banyo jeng sumar bu kabinet tunggu balong mentai Stephanie la ban keren la ibreu tombai don ke jeng stom kabinet ila chan bro itu wei ga nat ta stom tan gede ke nega rendang bat ke nega kli la don ke jeng long cepo doktor ke om ke don dokam dan pek itu saja sui ban bicara penyak kalau dulu teknik lagi kita sosik tan kita jemi kita marba pedangga jengkol jengkia pedangga met ke bawah jengkia kerja kesan Stephanie dia nak cenong dan kesau mudeng don naruh pusinam kita dan pulai arku bila pulai ga MSc subject chemistry bila sa hostel tu yo sa hostel kena kerja po kampus cuma hui ke jingkwa kum ki kemi ki pahi persya ni driver uba la kena bu don pedang ke jingbu ai ber rat tenra ya ki kena pulih ki langat akan ke apa fermentasi nak lihat jungi ni sosik tang ba kerja kumne ani kami nanti ba kibor sokar kibor jengkain kum bicara kum sistem kat kum bedai hokin nomor ba ada long kumne hako kampus dan safety issue saya kalau way jungi channel ini le tiang ni kata agak accident ha surok nanti sekian renta kerja po kampus kecakal komisioner bedai kecakal ba non safe ha kerap perkat kerja untuk mikuak bah kean kan tak lekam yuan bicara kat kun bedehok kenang ban kamlat iki kerja bah ikwe pat kerja syukun nan cekma ma bila yi em yi TV parlok jeng Stephanie pa ilong kum na matakla ni tu ini oh ingala yi kila mar kia tia marjan nam tohi itu iwe te ang stom jori kejak kena kedia kedia idon cemang kedia kemat cingam roh tempat tebreu adunta idam wan to pat tebreu ila stom jorba di keteng itu bahasa aksiden dari dengan buat dukai ada kawis nam kita kum ada kum pakna di hinden bahar kami jona kunjung itu Pak lambat tadi ke Pak pembangunan hari jinja bajai besar juga hak itu jinja angin tim mah dengan isu ya jing tiap dah kalau bagai jinja pentip lem jing kita hayeng kalau pas ngisi mah kemarin 4 Jumat kum kita jing jia pas ngisi te kalong wa penduk mensim ya kain kasam kamta mik pa ka ba sngau dukha ka mensim aba sngau kita ke jia te nimlang ban ong ai ma wat bru benta 4 yo cengkren pat tip ma ya kata ban tip ya kata ong ba boleh nang keren bidang sutia be po ICU te ni namon ong Henry Sukarpat ya ke office jong ka diho workway ma kinchim kia namar jingsngau gajongi kalong ba kajing jadi hapo kakon pau jong ki le kata kajing ban jongi kum kain kasam kadai ba kinchim kia ban tulrong la mikine kajing kajing jinjar jong kasam khamtam ru ya ka tanat sarkar orang kawai makin sim kia kan yang kamu. Ini bahasa tengah mo ide
Ikun bakat nu bat ide wan Kun Banongkong. iwan nakalong yeng bakum nu. Long ying ke nilai kindong rem. Kita kiba trash nong na ai pa. Trash nong de na Borkham. Borkham East Gentle Hills. Ikami kepajung kita basu. Su ya rep ya. Kana baga jingjia kepala jorhi. Dari kimpat lah banyak jingtep. Ha kapor ba pikendu pilayo ide markmat itu. Empat yo Okey pada i. Meradu mentai kempat tip bro tip tip bro. Nang ya beler baik kan. Piyo jingtep ba. Udu ba tenra ude ba kumno. Taruh su ya. Ngintip ngai su ya keren mai kana yang ude banang tu hi banang ude Kena boleh tu. na ubai upgrade ne tiba. Halur kejengja aksiden ha ke skol ba mehu superintendent ki pulet ke Isa Hasi Hills uba Vivek Sim. Bulong ba kini kejengja ke wajah ha kuat ke bahino steng ye kuajan miet dekat hanya prek mai wieng ha ke kedop jeng skol ba mehu ha ke ba arut samla pulet kentai kila mensau. Iketeng jeng ni samla kidai kadari dengan podukai bat ka Stephanie Shadab bat mareja kini kejengja lapun kitno Akisha Civil Hospital bat hadian 4 lapun kenria Shah Nazareth Hospital. Uba Vivek Sim leto bonu banyak kene kali udah belatip kerteng komu parmen M Sangma uba tray komu security guard Hanegrams berusyong usa ha kabarak joganehu. Bagi pulet kliok kami berkurup ru ka kali ke bokunan kam parhadian belale ekjing eksamen labonu brio ula buat ha berumnya hapsu banyak kali. Ula benrap ru bagi pulet kilabu da ka kendon sispa kendai BNS ha kaba kani kedai ya gitu berpersang ban peniap brio dan ika attempt to murder. Baiklah le kini persya inu brio nomor kejaka baja kalong kabashai na kejindon kilait bag surok ro kubaya. Uklet gidangnya cekmat kejing toket bantep ladon dagi wei berkadau bule komne ne ule itu na em kini sabla pule. Ule penting berubah kini kejing jak ladon kejing julor jong ka kerdop jong kene hu bar ka kali unu brio rek bela mensaujur kini arut kisamla pule bat ki pulet kisara ayu New belah syakem cakap yang bisyara kali kesini ban ya ke polis custody. Di halor kani arngot ki student ki badai jongka chemistry department dong bakla kila mensaujer ban dalam marmadiki Shah Civil Hospital nakta pada kila ada first ka Hospital Nazareth ban ki berangot ki dana ICU ki danglong haka unconscious state entah di kebeidai bau brio bau ba tengah ya ka yaki ki arngot pada ulah syakem ban menin hila ulah syares ban ila resta kes alor kani ya ka kali ho perkam ro nila yo group asis de yo ungin persambat produce mentaksi ha ka code ban resigen pan please custody ru uni udah ubah tray security jong kanigrams kata usa pada hak parak kebadan ha ni ho Kateng dulu pan. ukuteng parmen M Sangma hadian mengila le ka medical examination jong ni wala syakem ila bagadan ka baula di bagadan ka level of intoxication ka bami hapshu ban nya kali ini em ki bam sa ketika ka gate jong kan ho bala jular dan ki ta gate hi bala jular waktu kali hi ke jong dari bam sa jor hi ti ani arwan kamnya ti nilabu hi ka section ka ba hi ka ba chwat hi ka ban nilabu hi ka section 109 ka badai jong BNS ka badai ka attempt to murder kamot ka tu kan pnya ba long kadi ka surat ka bayar ka ba laban i syai bat kadi ka surat ka babek te banchu yat bet kan hartat kadi ka cekak ka balong ka bala phalang ka light ka badan tu kam ka cekak bedum su ti ngilabu hi ki ka section ki ka ba ya ka atem tu mada tu so ki tang tang to ki chmat ba lada u itu ne ka dan ka daw ka ba kamshwa ikan gicin dia ya kata ya kakali nasi di ngin hap pa MVI inspection ni kan Usembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Senyau Balangdar uba kemiru ekat tenat transport.
Ulepan mana bag sarkar kan kekli not ibarok jing not jingsap ban sumare ki arngot samla pule kanehu ibadai ka dari dengan podukai bat ka Stephanie Shadap ibala ngat ha kani ke jingja aksiden ke bashir kai ha ka kanyo trip nai wiang arjar arpusan hajan ka kardop jong skul ba nehu uba asnyo balang dhar ugalip pet iki ha ka khat ndai trip nai wiang Metho bakawi ke samla kadang stomjur bar ulapan tikinaru balada ki dan kaman pak sumar wat sabar ke jela ke sarkar kan pet dot ya barok ki jinglo susu ulapan te bonongnya akali ubal penlong ya ke aksiden ula syakam ha ketuhi kamian bagi sarkar lang bak kena transport kan perking bhai kenon an ya gudnya akali klamakor kan terapi berok kala yo I ke dia gitu aru samla ke masuk si dari accident ke ba isir ke do kata-kata ba isnai ha ba pling le yeng pula ipetip yang ikut sarkar so kamram ikut sarkar melepek ni khatam kon samla jung itu mah gar ko bolong aru berok itu kowe kala kham stable kala kham ayu itu sewe dang nona kham don ka jung to makam tu tinggal ni sarkar la ong ni bu duai bro amot dan bakai kesen ki Tawad ikjing Joseph yang jadi berapa itu sebalik klaim sarkar makin dia ngi gani kajing dikiat bar kajing nya kali kadai ka wei ka daw ka bawan ra hai kani kajing maya kajing em jong ki priyo hi ka na kalyang ka sarkar kan sim tapi kani kada ni section baperi na transport kuno benle ki le klemakor hanya you tu bar accident tu kemedi ki polis kelak ke you bila don ko na custody begitu different section ada baklem kot kali don section ba ya kali for white don section ba ya section different section ada angka angan sim kya gitu bro ngila sim kya bede beni accident very serious for government side kan sim so ka bro julut bede beni ar dengan susuk ila ong la yo kumno kajing pang makam jut subo andra din arla si kimla sumarane ya kata dong rifeno sabarin kikli mu sarkar Haga arpo tarik menai biang arajar arpusan. Ke skol ba North Eastern Hill University ke lumlang sejaka ban pelong ya kejingelang ban penpau kejing snulam bat ban duai kerpang na kebentaki arngut kesamla pudia kata ka dari dengan po dukai bat ka Stephanie Shadap. Kebala mensaujur kejing ja aksiden haka kanyo tarik menai biang. Bat kila penpau kejing bitar lor kejing mamla kino apahara ban wara kejing shingan ya kisamla pulia. Ya kini kejingelang lepenlong da ke North Eastern Hill University Students Union, ke North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association, but ke North Eastern Hill University Teachers Association. Profesor Lakon Kema ula kedau ba ke jingkot jong kinong pahara kedai namar da ke Ranger Agency ke betung kam yaki kedai kejuk ke betung kam Henegrims. Ula keli kumno ubreo ubala syongsyet kau yang ula orang hapo kakut jongan ke skul ba. Tang namar ba ka agency ka dan po nehu hagani jingalang adawa banweng no ka kam jang Ranger Agency na nehu namar kam de ka kamram jang school ba ban penbiang jaga sa yakinong apahara kinong tray gide banit pai no sila ka jaga sa hadian bagla dep ela ka kamram adawa ban blacklist no ka Ranger Agency ban bot ki wei pat ki agency ki babiang namar ga jing bampet benia jang ki habatung kam ki breu pala mahamru balada kibor penyat kam pleno ya ke gate 1 kabala khang mentala ndro benai ken ple hino khnang ban pendunai ke jinyat ki kali na ke gate 2 profesor lakon kemau le benrap ke jingdan ka kam kawara jingma kam tam ha gate 2 ulepen kut ke bong bagane ke jingja ke nuksa bakim shingancho ka kut jung skol ba ula kentu yiginong nya kali bakinong ya kejat bakin husiar ba dan kamu suatu bah kade sisa ka jing cuko yang ka jing pahara ni apa ka gate jongi kamtam nomor uni banyak kali ude huba langsung kam kene ke agensi bau tre hapo ka negrims company ba kumnu ubre balabu ai uyo ban rung hapo ka camp jongi hapo ka campus tang nomor ba kidon ka camp jong kene ka Ranger Agency hapo ka campus jong kani ho ka jingli bang ibo bangila dawam mtakas ngiru ba ya kane ka camp ke leben khang sendon namar ka kamdi ka jing bakli jong ka nihu bania penbiang ka jakasa yigini ke Rangers namar ki deben one let duty hapo nihu dala de duty deben le phaino ka choba kisa hanre kane ka jingja deba uni ubre umwan hapo ka camp jong benar hapo ka nihu tamut ka numja ka accident tengi kenok bet ba
lingba ka jing don jangan ka camp kala wanra ya ka jing ma yang ni hapok university number kini kani ka cakale ke ba hakmat gate number arle ka ba man kisngi dabre ba semam jar khat ba tu kisngi kham duna bre ngam ngam la mudu de ba khambun ki bre mo di phong hang tum sa mangingi ya tu kisngi nga nyos po nga dang ni nang ne padon eng poisteng lenti ki ong la ja kum ne kapani ba lese mangiru ngila ban ngat dadon kum kita ki bre kapani ba ka jing deko ka jing pahara khamtam ubriu bale pahara uklem toke kam cek ba ban pej ba uni ubriu bala bu ai kumnu yo ring pa kampus kumnu yo nya ka kali halor ki ong ba katang ka driving license ru umdan te kapani ba ka campus ni ha perkat thamai ba kumnu ngin chongsuk hongsan ha po ka campus ban le ya kata pada ngidon kampan perkat thamai nama larangi yai kum ka dang yai kani ka rukom barim ka sai kanum long ya kata ngila dawa ba ya kani ka camp dewan khang sendon no nama kamde ka jing bakhle jongi bangin penbiang ka camp na bantaki ranger security hapo ka campus ni kata de kawai kabaar ka jing bakhle hawa kila wengkam yo ni bre banyak kali hare don kam ban sutho ba uni parmen sangma kum bigi ong kerteng yo to kila wengkam hoi police kila tokin kila bo da ka case attempt to murder kila bo da ka drunken driving ni kerpat ya ka an ba ki diban ai da ka da ko ai do ba le tam do ka punishment ba de ban ai ka kum ka an hanrei ka agency kamla ban that kti la de ngatrai ka habba khli ya ka ne ka jingja hapo ka campus namar ki de gi bre ba thung ka agency kumno kimju screen ni gini gi bre ba thung kam ba don gi bre ba kham akor ki ba tip ka kumno ban trekam ki ba di bu a ki ba kren kham akor kum kita gi bre kumno yo thung kam hapo ka agency namar digi kulur ka pisa kasio kan ni hoyaki hare dangi pej pade bonsen hapo ka gate khamtam ka gate number 2 judon ba check mono borung mono mami rungu breu runar ne bre ba bhane ngintip namar don makana ka stika jo kan ni huru don ba check namar kini gi gat shong to shu itu khana kapan iba lese ka pisa jongi ni le no engi ai ki digi kulur namar kimla ban aya kata ka pahara ka biang don kam lese kum dapi da long lenga ong kumi gini ke agency de ban blacklist no hapo kan ni hu kim de ban yolat ban ai security namar kila fail khamtam kila bo haka jing mai ki artli ki jing im ki ba kongsan ki bangala i hapo hospital ki long kumno ka dapi pe isen e shop palat namar ka jing mensau ka long lajur palat kapan iba lada don kum gini ki agency ba thungkum yi gini ki bre bamdon ka akor ka burom kamdon ka jing tip lam yiki tu ki ba ya pijat hapo ka lenti ngathrai ka warra jing ma hawa ya ka ba la jiang ngim la ban le e harai nang ne sakmat bakanum jia kum gini ka jing ja ngat kala don kam ha bangi weng sendonya kena agency bat dangi boru ngin bo di agency ki babiang nama kini ki agency la pe kim la ban pan map kim la ban ong em namar pi menta bila ka jing im jong bre bila pan la bo ha ka jing e tapi pan map kanum long re namar ke agency kamla ban thet kiti ka habba khle bag bale ki don kum kini ki bre ba pila thong mde ta hang ne wat hani utau bre le hani kre musle mudur be laban ji halanti nang ni san nigrim sai dang cingai ba kat nungut chu la yap hatu singi khan da de ba yo lat la de ter apa ni hu ba ter apa sor sino re no ke pani ba ka de ka jing amit la fail kan ka agency ban screen ni ki bre shaban ai kam mde tang thrai ka jing sneng ru ki kham ai ba pej haba pidon ha ka duty pidon haba ka bas film long ban di bu ai namar kan ka chaka kam de ka chaka di bu ai kan de chaka ba pule ki khna school ki nong hikai ki khojong ki khti jong ki non teaching staff ki don ki ya ka chane kimla ban fikir kum ba fikir hapo surok hanrei ka pani ba man yaba mentahi ngimlong safe ngimlong secure hapo ka campus la jong nang yai sa ban ngine bentagi bai pat ki kubor ngen swan pai hadin kini ki jingpan mana
na opisian ng nagajan miet ngina pai biang sagi benta jongko kubor. Ha kesingi balang jongko tayo we urang ba ubalanya ekakali Maruti Alto ulaklat hasen kan ba arngut 4 km saujur haba kini kekali galalet tenra ya u divider bat siat senan chashiliang jong kesurok kemudian ha khat armer bernihat ha ke distrik Riboy. Ha kejingja aksiden kali ha pedeng kawai ka Maruti Alto ba kawai ki Innova. Unongnya jong Alto ulaklat no hasen kan ba arngut ki besong Innova kilometer saujur balapen kit iki marmar sekeja kasumar ha Guwahati. Kat kum kejing tip leo lum le tho ba kawai kali Maruti Alto kepada number ML Chipo A nyau not kendai saw. Kablanya stat ba do ba Helen Lingdo mana kesnong tengah tang merepoi kawai kejaka ha khat armer ha bernihat da kejing mamla menteklah kamshu kali kalalet bentenra iu divider bat skala siat chashiliang kesurok ba National Highway Bahendrio balik tenra apa da kawai kali Innova kepada number ML Chipo S not ibe kablanya da umanisha Jha Kumar. Iyo jing tip ru bah kene kejing jai tengkuk kali kabala jur bah ro artli ki kali kilap rahi pom. Bat habala penkit no yo ba Helen Lingdo berlihat hospital dari doktor kilapan bena bola khalat lupa syoban poi ha kejaga sumar. Amar kejing mensau kebajur kat ba armut ki besong ha ki Innova kila mensau jur. Nakeliang ki pulet jong ke bernihat police outpost tang mare yo jing tip kilalet marmar sing kejaka ban penlong ya kejing tokip. Hakamiat jong kas ngibalang kat ba arngut ki brio ki basyong ha kawai ketuk-tuk kabala penher stat ba. Kelalit tenra ekawai ketrok ha nyomer ha apa shelong bat akini kejingja unongnya jong ketuk-tuk ulah klat hasen kat ba ubasyong lang ha ketuk-tuk ulah mensaujur. Uwe brio ba arpsan senam karta bela itu kumu Durgesh Kumar Rai na kasnong mau nyangla ulah klat hasen kat ba uwe pad bela tiup keteng kumu habit sangma apuwe senam karta na kasnong hat mudan lemen saujur hadian kejingja aksiden kebelaja ha nyomer apa shelong ha kakat kendai trip unai wiang arajar arpusan. Itu bu Durgesh Kumar Rai udah banyak eksekuti kepada number ML Not San AG Not Rahandro R. Kat ba u habit sangma udah besyong sedian berkidawan pai nakatan pomlo. Ki pulit kila pentep bagas kuti ke bakilanya kalalet tenra hi katrok kepada number ML Not Sawi Not Iwe Sausan keberang penyang senda jong kesurok ha Elephant Falls Junction. Kaying Syari jong ke Special Judge NDPS jong ke District Southwest Khasi Hills. Haka katwe terik unai wiang arajar arpusan kalarai penrem ya gilaingut kinong kai drugs da kebah hukum ban set patok yaki hadu posnem halo kejing dan keti jongki haka kam ban kai drugs. Ka Ying Syari Special Judge NDPS ke District Southwest Khasi Hills haka katwe terik unai wiang arajar arpusan kalarai penrem ya gilaingut kinong kai drugs da kebah set patok posnem namar ki kam kai drugs hapo ki kendon jong ke NDPS Act. Kani ke Yang Syari kaladan kunaru marshilak tengka bat kelaong balada kemlak ban siu ki hab ban syong ha along sa shibnai. Kini ke belasya arai penrem kilong u Somison Sangma arpu saus nem karta u Gopal Barman arpu saus nem karta baru Jewel di Sangma arpu ars nem karta. Bat kini baru gede na nong kriya ke bahap apo ke Mausen Ram Block ke District East Khasi Hills. Katkum kejing itu Superintendent Kipulit ke District Southwest Khasi Hills uba Abi Jerwa. Ulitu baik ini gilaingut lakem dagi sipai BSF naduk kakat kendai trip Kuala Lengkot ke senam arhajar arpusau na katan ranikor halor kakam kai drugs bana kam met jengki layuk pun kurup kendai song ki kenja drugs ki badan hadu kumba syahajar nyuspa arpu prateli ki tablet ki bala suba begidai ki yaba tablet. Ka KSU War Circle ha kesing baar jeng katayo kalalit jurip ya kejing syapun pra ke Dormat Ujisu kebadan ha kesim jingsok parish ha amlarem ha ke District West Janta Hills. Bat kalapen rem jur bat dawa nagi bor ke beri kemi bagi day ban kemno mardor girunar ki belale ya kene ka kambaman. Haka kalai trik unai wiang arajar arpusan umat dor jong jisu le syapun pra ha girunar Bagani kejengja kelapan sengusi irunget pada bro kirunget Kristan keberan hak jela. Nakaliang ke KSU War Circle kelapan rem bagani kejengle jong girunar ke bapentok dia penjak buram yang kethan war jantia. Bat dawa ni gebor jong kaan bakin penkloy penwat bat tokit benak keberan keti bat ban peringat iki haki kendon an.
Kaki SU kala kentu bagi nuki bapen pra yang modor kidai benet pendam no LD hakmat ki pulet jong katanat amlarem. Baiklah maham baganya pet ngor badwat gini kerunar kemudian keti hagani kam sneo bat kaseng kamla ban pediang yakum gini gijing de ruklau kam tam haba kathan warjan tia kade kathan ka ba umjudan kata kajing sngoi perniam ne kajing sngoi per jat benrio. Baiklah kerparu gi pat ba kathan bakin penne ya ka songsuk chongsan. Dia lantaran senang tes dia. Ini mau bedak itu operasi nu bina apa? Menteri Kesorkar Jelau bakmi akatanat Public Health Engineering PHE Umar Kuis and Marak. Hakasi balang jangka tayo, ulapan benar balapan terekam bat lale ya ka testing jangka Greater Shillong Water Supply Scheme ke bentah ke balai hamo plang. Kenang man penbiang ya ke umbam umdi syakinong syong haganong ba Shillong bat kisnong mamarjan. Haka kakandai trek unai wiang arhajar arpusan. Umar Kuis Marak ulong bagane projek bansam ke umbam umdi kede ke balamang pisah ke senam arhajar pra. Bad mentah hadian kat news nem lalak ban penterekam mengenai projek balada menlai akat tes ne kejing persyang balap play yang kejing sedang terekam jongka. Ulong pada kejing play kene projek mentah onlak ban penyo sapra million liter sismi ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme na ke bentah kenong ba Shillong. Umar Kuis Marak ulai kublai yu menteri rang ba akat jelau Konrad Kongkal Sangma ubal shimkia bai kene projek bar ajing kersyan man la kepor ya ke tenan. Baru ulapan pau kejing senguru yu Chief Secretary berem kejelau ba DP Walang ubala trish tom halor kene projek kam tam leng ba kejing shimkia kejong u. Katanat kala yo ban tiet eke jaka ka ba kila mat jeng ya ban pen urlong kene projek. Nalor kene ulai kublai ru yaki Chief Engineer berem u Chief Engineer bementa u Commissioner bat Secretary bat baroki officer kebla trei klem chong that ban pen urlong kene kejing temu ban pen biang ya ka umbam umdi ya kinong chong shnong. Today, I'm very glad to inform everyone that today we are able to commission and test the Greater Shillong Water Supply Scheme Test 3, and I'm here at stage 2 of the pumping. Stage 1 we have already commissioned and tested successfully, and I'm here in the stage 2 pumping, where from here we will be pumped to the treatment plant, which is there in Moplang. So here, today, we are standing here today after 17 years. The project was sanctioned in the year 2008, and today, 2025, in the month of November, we are commissioning and testing the project here. So for this successful commissioning and testing, I'd like to thank entire team of Chief Engineer, Commission Secretary. Hadian kejing job jangka skim Jal Jeevan Mission ha pendan diwa ke District Southwest Khasi Hills ha ke babarok kilong giang kelayo ke umbam umdi ke babiang. Na kaliang Executive Engineer ke PHE Magruwat Division uba kinong pesau rengkat uba Stephen Walang ubreu District Project Manager ke Jal Jeevan Mission Southwest Khasi Hills. Ban pentikina babarok kisnong ha ke district ke bapentrei ke skim Jal Jeevan Mission kinyo ke umbam umdi haga arpoi tarik unai wiang arhajar arpusan kelahir jurep se ke skim Jal Jeevan Mission haga shnong jasyar. Hadian bagatanat PHE keladap IT haga VWSC haga senam arhajar arpulai ke bala pentre ke jinglut ke bakat saulai lak tengka. Haga ni ke jing jurep lalap bagajeng pentre ke skim Jal Jeevan Mission haga shnong jasyar kalalong ke bajob haga babarok sanpu pratili gilong yang ki skol bat ki Anganwadi Center ke layo olut ya ke umbam umdi ke babiang. Kani ke shnong ke layo ru ya ke jing ito kum ka har Jal Village ke babarok kilong yang ki caka ai jing kai bagi jaka sumar ke layo olut ya ke umbam umdi. Na kaliang ginong alam shnong bagi patba ke lagi jing kublai kerpang yo menteri rang bado kari Narendra Modi ubala penyo agani ke skim. Bar kila ai kublai ru ya ke office u Executive Engineer ke PHE Magruwat. Kabala penbit penbiang ya ke jing don kambaro haga bedai baga jing pentrei ya ke ke skim. Nga kasnang jonga kadilani pojesiar te kebunong kong sungu yan nani jong bro jong sakar bugila pensuk pensan nani anga nani konik tenga bu kili ai ne berendasi te jaka buncin ditong
la pot cindi ap melain la surok se sejencar ramne tengah sungu ini bukan elara umat cung la suk jong sajan jong chat jong tau kala persuk ci te nga aku blewa ya PSI bu kala arab lam ta jong ci menduk masuk tengi don hang deka school jong ka LP badru ngisngu eka sarkar India deng ba jong ka neka scheme deng ba jong ka neka PHE bat deng ba jong ka neka scheme JJM tengi layo sibun kijing mentoy habaya phai bat ha kisnam ki baladap bangin pat yo eka neka deng ba ka neka scheme JJM te ka long ka bajencar sisha ha ka badai bat kajing non kam ha school kumi ki khana school ada kadai ka por bangi kwa ban penun kam ya ka te ngimpat yo ndrei ha kini kisnam ladu bawan ka neka scheme jong ka neka JJM te ngila yo ban penun kam ya ka kam tam habai dei bat ka khana school kila yo penun kam hok eka bat ru kumju ha ka bai dei bat kajing sa ti ha bai dei bat kajing sa classroom kumjuru ha ka bai dei bat kamit demil te anda ha bala adaptas ikene ka umru long ka ba bet babyang bangin penun kam ya ka da kajing wan ai jong ka office JJM yang ni ya kan ka ngi ngo ba ka ba jing mentoy ka ba kraw yang ni hapo jong kan ka sinong ka tau tam yang ni kilong kemi na kaliang jungi kong ka PC department ni pen pau ya kajing sungu ka ba kraw tam na kaliang jong pi kinong sinong jong kan ka song jasiar baleng ba jong kajing pentrikam ya kan ka scheme JJM nadu ka basdang lengba jong kajing trilang ka jongki ngelala ya kaban pentri bha ya kan ka scheme kumne kumba kalong kumban yetu EP ba ya kan ka scheme la yo sanction house nem 8000 arpau haubnai Desember hendai la yo ban pentrikam pat ya kan ka scheme nadu snem 8000 arpuwe bat ngilayo ban complete ya kan ka scheme house nem 8000 arpuar bat hak widei bat ban sudep ya kabil jong kontraktor ya kaba nakaliang jong kabil si kala shania hi ya kan pendep ya kan ka kam baro hapo jong kan ka snong ngilayo kum ka office ban sudep ya kabil jong ni kontraktor hau nai Agos jong ka snam 8000 arpulai kan ka snong kalayo ya kata ka nam kaba lakhot kum ka har karjal village lani ka snong ha ka ba paro kilong yung sem ki badon hapo jong ka snong jasiar kilayo ya ka umbam di ka babit ka babiang haman la ki thluying omtang ba ki yo haman la ki thluying rei layo ru ban penbit penbiang ban penbiang ya ka umbam di ha ki artli ki lower primary school ka wei ka upper primary school bat kumjuru nakabenta ka ying snong ka badon ha ka snong jasiar te habang ilayo ya kaban complete ban handover ya kan ka scheme hangne po snong jasiar ha ka snem 8000 arpulai te mentapat ngiwan ban pej kumno ka jinglong jong kan ka ya ka ba nakaliang jong ka PSI layo ban pendep nadu snem 8000 arpulai habang iwan mentah ka singi ngilap ba hado mentah ka singiru kini ki long sembaro ki badon hakane ka snong kumba ki lapen pau hakane ka por kumta kalong kumta hi ha ka ba kilayo ya ka umbam di ka bapit ka babiang ka ba pahu sisa arso kenta ha ka ba kilayo ya ka umbam di ka babiang ha habaro ki long sem habaro arso kenta te kalau longsha kajing kemen ka bakraw ka bangilayo ya ka ban petrikam ya kane ka scheme Jal Jiban Mission bat kalau longsha kajing kerku ka bakraw na ka banta kinong snong ki badon ha kane ka snong jasiar ya tu menswa ya kasturi jong kane ka snong jongi apo kane ka snong jasiar ba menswa akapor ba ngakan mau porba ngirang ya kena ka umbam umdi jongi hang ni kambiang ngidon tang sautli kipung umbam kiba ngihap syuatong hap syuara ki kieu de ki borti nrei hadien apo kajing
pej jong ka PHE department ilayo ru ya ka skim lengba ka PHE department warla kata ru ngidang kadang jencar bahayangi ka umbam umdi namar babelai ngidon teng umba hapok juga ne snong ngidon san pu prateli ki longjing nrei teng umba san lan nriu teli ki platform tingi haban ya ap daki kenta ban yo ban yang dulan ban yo ya ka tang ka umbam umdi nrei menta ngidas ngo kemen sikade ya bat ngidas ngungu bat ngidas ngo pertu ya ka Sorkar India hapo jingalam lengba jongkan ka PHE department jongka Mokorwat division jungi ya ka ba menta nadu arjar aphuai ngilayo ban sanction ya kan ka skim lengba ka JJM tementa kini kisan po prateli ki longjing barok san po prateli ki longjing ngilayo ya ka umbam umdi hapo ki yang kisam berkadalong ka sokmen ka compare hapo jongkan ka snong jungi namar ba ka bang yo tang ka umbam umdi ka shat tiu nrei ngilayo ro ban sat tiar namar ki por menswa hak dangi mut ban sat tiar ngihap mare syawa ngihap yara ki tiar syawa ban sat ban kling nrei menta pade ngilasat haki baranda haki tengkong jing jungi namar ba ka kala dap kala biang haman kilong jing sakataru ngidon arteli ki lower primary school bat kawai ka upper primary kawai ka Dorbal Hall nangta ki public toilet arteli kini ru kilabyang pura ka umbam kilabyang pura ka nagabanta kajing khoj jing suba jong kasnong kathau te hakini kapor ngaskoban ai kuble kerpang ya yasa ke nomsau executive engineer ibala shimkhia bat ibala pendiat ti ya kini kaskim ya kaba ngilayo ban pendap hau arjar arpoar tanga po sistem bangilayo sanction te ngilayo ban pendap ro ya kani ka skim ya kani ka project lengba ka JJM kani ka Jal Jivan Mission UMLA kenong po constituency uba Amiral Bonds iem ulai kublai ya ke Sarkar Meghalaya halor ke jingpen scam biang ya ke office memorandum jong kesnem syajar kendai spak kendai pun rio ha ke baide bagi jingtung kam Sarkar bat ulalum ru ya ke jingalang bat ki he ka kot ka khia ban kentiu no ya ke Shaken sub center syaka primary health center UMLA kenong po constituency uba Amiral Bonds iem ulapan pau ke jingkemen bat ai kublai ke Sarkar Meghalaya nama karai ban pen scam biang ya ke office memorandum jong kesnem syajar kendai spak kendai pun rio Habakrani kala patai kubor haka kat kendai trik unai wiang uba Amiral Bonds iem ulong bakane ke office memorandum kabatai bade ban pen scam kam sanpau nak shispa nagi post grade di balad nagabenta ki regular casual workers uba Amiral Bonds iem ulong bakane karai kalau bangi ke jingkul mar ke balami nagawai pat ke office memorandum jong kesnem arajar kat nyo kabadawa tang ke direct recruitment kabala penlong ya kinong tre casual ban tre di postnem klem dayo jing pen scam shu ekakam ula kerpat ya kinong tre regular casual workers bakin yad bat bakin yesha namar wala dadon ki jing ka jing pen tre kam ya ka roster rule unget bak Sarkar kan pen bet yaki kani gede gejing persang ban yakun na ko bentai jongki ko no ba scam ya ni jongkan service but ngadap di dokumen ko bakraw gejing sumu ya ka Sarkar kalor karai ke bakal kabinet lada pensim dan akan trio belada aka bede bat kejing pen scam ya ka office memorandum ka wala permit ofnem ka kendai spa kendai pendri kemudian kejing ede ke bajan bat ka Meghalaya regular casual worker scheme kendai spa kendai pendri kaba kerensai bayaki grade D post kumba 100% lagi vakansi badai ban thum yaki regular casual worker kani ka scheme lene ka rules kadon la hamslem tenre kumsham lala ban pentri kam ka in letter and spirit kidon kibala persang banle kidon kibat lemle bat kinabun ki casual worker kibala
adin bagi latri bukan pusna me la itu iki kum regular casual worker akaba kilang yai up kami inti balanon pen scam ya ke service ke jom kilang ya ban regularize but house nem arja kat niyo kala dan sakoi ka office memberndom kaba la permit kaba ong ba ya ki grade deposit baru ada balik ada kan direct recruitment kaba wara e ka jing kumar jemut dan ya confusion de kubu MLA apo ka jela apo assembly ro ngalaju kren na kapor sa kapor bade batkan kamat batru kumju ha ka bade bat ki jing tho at bangaju ai sa personal department na ta ban rectify kan pentinai kan ba ya ki vacancy ha ki post ki repair ki district ke ni don la kumasan 2% di ben reserve ya ki regular casual worker but ba nagaliang jong ka estimate committee jong ka nagaliang state assembly ru na budin ni kene wetam na ko ko but ba nasukumen ba ka tiyo ko kadet ba ka sarkar kala wen ye kini kijing kijing artetin na nega daw ka bodon bo sikata markibun bahaki hagi district kala bende po ka pludi kala bende po ka health kala bende po PHE na ni department agwa ki regular casual worker ki yasa bi kumtu tenteng la kur sakarta trika macam ngala am scan service ke jong ki din ta kadaw al organic jing sim jong ka cabinet ya garang ha bede berkatuka Meghalaya Ministerial District Establishment Service rule ya kanyo ha bal pen scam ba kin follow be ya ka OM jong ka kanai spa kanai ndru ka ba ya ki group 100% lagi group di post and pen scam na ya ki regular casual worker kan semua pen pau semua sip ya sarkar ya jing semua jing snap itu but ni tentu ya ki RCW juga nopo adalah mungkin ya sya na ko benta ki jeng bubek na kilang jeng sarkar ro mentah ke jeng menteri kami ke roster kadang ni ke jeng ki bagian hak ban bubek berhenti bah ban tung ban regularize da ke jeng tip lang na ka department kumju ro na personal kanang bakan lembu jeng ala cai singi da ke la chong thai na ka kamru bakan lembu mentroi na ka chungki U MLA Kanopo constituency ba Merol Bonds ule kendo ik officer katanat kakot kakya ban penurlong ya artli kijing dawa bakongsan jongatan. Hakabau layo menekran ban kentio ko syaken sub center syaka primary health center. Kabadi kijing angno jugi ba karat matan. Kani kijing terwa kaladon menta ha katanat planning badudan kijing kermen bakanyo jung menjur na katanat finance bat naga legislature. Kani kalong hadian baka nong tulo matan Marman Development Forum kelepan pau kejeng ia hakabau lekentu ya director but commissioner ketrat kakoi kakya ban pentikena ban thong no ya doctor in charge of scam syak dan PHC kebelat rekam klem doktor haki benai balalai AKBD bat ahli gemat na po kanompo konstitusi hagi jeng pensnow na kalian jong kawi na ki forum ki bedon po ka ke time mengitif kumka no puluh watan Marman Development Forum baju teri rekat dalam kumai nang kabun budin ya kiwi kapan roy bat kiwi mat kadon ka mat kepala muslim HKBD bat kejim tiu kerdan ya ka second sub center ya PHC agbangna ya fatih officer yo penbet akabang ini le kat bala ban pentikna bagane kejing angnut jomki ba jong rai matan po konompo nusi bahkan urlong kalau ikat balak bagi persiang nak yang jumlah MLA penbiang ban budin entah kan ni kadang kadang apa department bagi penbiang apa planning pengirang up ya kajing menjur apa finance department batmen scam ban kalian jong menteri orang ba nak pelatihkan nak menteri jong nak apa kerja bagi laju krem report ada nak bentar bagi snap dengan bijak kepat mereka yang cengal meluru nan song thai dan budin ban budin yang dekam bahkan urlong kamat kabaan jadi halor gajing tung doktor apa dan PHC kener wedi bala kam slim atrai kumbala sistem e gedon gajing ja dengan ki fungsional ba sikemau gajing ja apa dan PHC pada dihadin betul na persang ban dipiu ki doktor ki babun ni ki bisa matre dan net posting itu di akan jadi tadi ke komentar
Kita ngelak kat balak penbej mentai kita buat in charge tang pensuppek ya ke PSC yang ada penbej bat menteri, yang ada penbej bat director jong health services. Kat meeting iki ha ba kita put out dia ki kerteng na bentar ki pak doktor tu na kepat ini senang sia. Dan kini siapa si por na bentar begini yo ya doktor in charge ba. Pura kalau jing hak itu na ya di department kalau ban ai doktor in charge pura aga ju por sai wi ru doktor ban kersan ban yarap lemi na bentar ban tusuk ya ki nampang kan jenjang ki nang senang lagi ni sini na bong biang doktor dan dari ingin scam ba ini simkia kat balak ban pentikna ini leju MLA kaseng UDP na Kleriat uba Kermenshela. Ulong ba kejingwa jingtip lang ba ka right to information RTI kadigalat ke bapakatam ban jingtip halor kejing penterekam ya ke MLA scheme. Ban ya ke bapak penlong ya ke jing tokit. Ulong ba kumu MLA ula penlut hok ya ke pisa jong ke MLA scheme bad dan eru menburi. Yeah, there's nothing to hide. MLA kaseng UDP na Kleriat uba Kermenshela. Ulong ba kamdan kejing keliban persyak na kersan ya kejing dawa keseng VPP bandan kejing toket halur kejing penterekam ya ke MLA scheme. Uba Kermenshela ula banjur ba ke MLA scheme kabadai R.san klur tengka malah kesnem kadai kejing kipat ba. Balada kisngo ba kejing penterekam kabakla kidonya kahok bandawa ya kejing toket kabalat luy. Uba Kermenshela ula ajing mud ba ka right information kadai kalat kabapakatam bat kabasuk ban wat jing tip no ka office u block development officer haka cakaban pelong jing toket. Ulang ba amdan iay ban bure bat usngo tenat pagi pat ba kin tip ke ka ba ulale. Ula pen scam ba wat tang tengkaru amla ban penja namar kapisa ka la dai ka bala mangtek na ka bentang pat ba. Ula banjur ba kapisa ka dai ban poish pat ba am ban penpai shawai pat. When it comes to our schemes, the schemes which supposed to be delivered to the people in our constituency. So I'm here not to support or to support. I'm here just on my own, my personal feelings that whatever is the right of the people, it has to go to them. But if we feel there's a missing, that it has not been delivered, so the government has fully rights, or even the public has the right to demand for either independent inquiry or any kind of inquiry. We are most welcome for that, especially for myself in my constituency. I myself, I would love people to know that what I have been doing and the schemes, what's supposed to be for them, it reached them on time. We try to be on time. Yes, no doubt delay has been there sometimes, but not intentionally. That's why if you see when it comes to MLA scheme, in my constituency, every year I'm trying to put the application. There's a delay, no doubt, on time, but in the end, we make sure that this 5 years term, each year, all this money has to go to the people of our constituency. No doubt, we have the liberty to put the amount based on our requirement, on the requirement of people, and based on us how much we can put on one location, and then proposal wise, so that we have the liberty. But all this money, 2.5 CR as of now, it has to reach to the people. Nobody has the rights to take it, even the MLAs, though he's been elected, but this money belongs to the people. Because yeah, there's nothing to hide, but if there's not, I believe RTI is the right thing to search for, ask for inquiry. So instead of that, RTI is very easy. File the RTI, you'll get everything there in the BDO's office. Very easy to get. But it's just that, yes, no doubt, each and everyone cannot go to every district, to every constituency. So maybe they require independent inquiry or any kind of inquiries. They have the rights to demand for that. And I am on for it. Sir, but such an accusation. I really don't know exactly what does the meaning regarding with this. But it's just that if somebody doubt me or doubt anybody, the government has the right to file, to search what is exactly going on. So if any doubt, so we should not leave anybody, because this money, each and every penny, belong to the people. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA. Hagasi pale jeng katayo kalong bawa lagi dekat kila syak tombor hagi pulit.
Mereka sengkel Asia Mekarai, bahkan omlet ben ujor Asia ke Meghalaya Human Rights Commission, dan ben ujor rak ejahar persya ya ki pulet. Kebala tombor ya ki dangshan halat morung keneng. Presiden Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ubah maslandar marngar ulapan benawa wala kejingjah morung keneng haka santrik unai wiang arajar arpusan kalapan kenjur kelong brio man brio jugid khot. Mereka ni keseng kalau Asia Mekarai ban umujor haka Human Rights Commission lani haki pulet. Habakran ni kilar petai kubor haka arpau trek unai wiang Hasilong Press Club. Uba amar ngar ulapan pau baga jingmo mujor kedai namar bisno tu asyai ke bor jingino punya cement factory ke baklan bor bah haka jela. Uba amar ngar ule toru bahaga ne jingja laingut ki dikhot jong ke MCTODA ke lemen saujor haka jingsha thombor ki pulet nalor ki weipat ke belamen sau na ke jingsha bom nati. Lekenoru badegi pulet ke sedang ban bom nati wala ki dikhot jong ke MCTODA ke mshimakmu ban penkulmar. Kerja macam ban siam star motor masih masa ngurung kene. Hak cintia cuma baca tu besi laasi lalasi dan itu mah. Tangnim ngim yelek ke kaban pensusi ini nama. Kawai ke ngadan itu ngai kali dah. Hak hak tu lah tibi bawan kita ke bohong babat Scott ya kali. Apa dah ngong tong ini yang baik mau ya kau. Ni dan si penpai be kali dan nga penpai kali hakata kapor penpai kali supaya sungai tang utau ubom susat kmat subom be itu ki kulit hari yang ada dan padanan rok itu hi tengah apa kata ada tu kila ada bom kila pelai maki ada pelai maki kila lit maki yang ada sakit sebenarnya ni ki Perada lama mengenai itu mahu. Kita nilai semua kali pun dia lagi sumbar mah. Nata kisi tang yang nama loe. Nakali. Dalam poin kisi banyalam situasi poin itu apa dia. Banyalam yang apa dia sabi kali ngadan. Pada tu ndil lok ngadan. Kiong yang batu mengau sabi conggat katra. Teban utai ndil lok Cuma rumah tu derbat telok ikan tengah di sebelah. Coba lagi kali mulu tengah ngahap start ikan ngahap lek penap itu mar. Dari yang ingat minta kini itu tasyabi. Delok kan membeli sekarang. Yosobi pat kimlak ya. Dan pat kili itu sekarang yosobi cuma sana. Kiong hadian kiong lah rak ni bagi flight mana ta kiong yai lek sumar. Lek sumar. Saya lagi sehari sumar tengah menlik nasi yang absurd rumah itu sih, orang belum itu sih mah, ambil kamera kayak mah, orang teh teman-teman penghalang lahir dan ya, ini cuma main lawan dia, orang menlik nasi yang, penurun coba baik lagi sih, dalam poya, kalau konstitusi buat pensiun yang absi kan, ini orang Malaysia, masih tengah Aduh lain ni statement. Dah kata kapur badeng dan ni, telah pumi kita FPR mah. Tang email ada itip kita FPR mah. Yang email mendengar kita FPR. Mendengar kita FPR mah. Dah email ada mendengar kita orang tu ni. Ngalek sini email sama smith ngasu suai email tang kau kerja pada tengah kerja baru smith susung itu. Dah kumlah saya pada poin kata kot sign kiong yang bila saya lihat FPR nak ngapti pada nam jumlah orang hati nak nak kelis dapat lomba ban sifang ngali keling ngalak kuat dia yang pelat kreat berkatangan buat tai sudi saya tangwai sikit dah cing susi kapang gede palak kuat lagi yang masih on sign ni kakak ngapa dah ngapai itu ngapti pada om dah ada sign kiong dah ada sign try yang sign tengah matrai dan sign tengah yo leksi tu masih dah sign mah kila leksi layo leksi kang layo leksi leksi kelin tu itu yo ne kelin lagi di pra kikat itu kan itu yang itu dan layo leksi dalam poin yang pada kat tarik tu kesenyala kelak tengah alik belah kan mah ngam long ime orang dan kam kata kata kapal jawai yang di kata duduk kam
si sumarhi nalak mi kan nalik penhap jas kejar kapoi fun kan lawan wat kan bahas hatu YouTube me keren dak umai hak FBR keren dak umai hatta kin ngala longapan fun situ-situ mah dan berba dan ya sumber keren itu dak umai ngapat hatta kan long nervous nak teh long balik ngapersyak mo nakli bahak no kata FBR long ka FBR basyo kidra barema kuno kidra bar kisah ingama hadin kapoi Paung kecing setengah cung kuno kidra bar kisah ingatan habang ayo di basyo itu ki pulet ki bom ingat tekum no kidra bar basyo ingat haka cui ke puang isasa tekineru kiri tengah lalek sisa kapoi biang ngafun sa sang arpo milik kapoi biang ngafun lagi dawai nomor ang haptan video dan dawai ngaktif ber supaya teman bor kumsen dengar hari cinta atau maupun di email pada masuk tip muka yang kamlong lah tentang dah siap pun mengibat itu boleh bah atan video ini dan kita lah kampun gemsi tu sisi asli empat luar bermansi email yang wande kapoi biang kafun biang na bihakban biang sanad oma nalek sanad nalek nama ang wantang siminit lang biang kakak. Tengah ang malek ono matang siminit. Tumama balik ang ono siwang matang suwan bet siminit. Kaya naka ngalek iya terus nanti. Dan tu usi dan saya maaf sudah dan tu dan ngalami. Lalu kumpul sudah haduk mata ke ngah kecungan cuma masuk kiai kata yakin. Kalau gumno ngayu gumno balakum san kita san bagi kita ke video menurut kau menurut kau kata tuki kulit kasih simen beri baslah ini iya kabur ke jungki ba kilala ban control lut ba umpo itu upul begini yang rumah kali banyak mensau ngirum dan kabur lo bakau ba bat kiale berkajur ba menta kata ke divide and policy menta kila petrekam haki board bersensyar di British India bersensyar di India badan kata ke divide and policy tinggu kum association mau babon ngile perkata kani gawai lagi begitu pementa badan kata ke divide and policy apa yang jom minta divide and policy kalau apa yang baik bat ki officer sarkar bat ki nontre po jong sarkar Balai isim yang kali bagi ai saka Human Rights Commission ni mai faya. Nama apa ko di kemot Human Rights Commission ada ni complain nang ba kini saki sebut kini gijing tho di kali bajian apa sini. Akhirnya kini pek ya ka issue bajuni. Kini mat ka issue bajuni. Rai ni akun nama ta bagi nyo ban ya kau kun bagi besar dia ya dikun dikti bagi akun suruh. Nam ta gini hok kajok. Tegani Human Rights Commission ada nggak tahu ini lagi IFA, apa pun kan kenyang yang sorka, kata gaji langsung. But ini kita sorka, kumbolong ini belajar semua kene. Kiban ngat ki paradok di sini. Katanya mesti kena. Kingat ki officer kasih, nadu ki magistrate, kingat ki polis ki bari kasih. But yang ingin sekarang adalah ai kateng wat ki konstable kasih kingat anta. Nang isailah nak kupor long kini kibadai kibar salah kilat. Kabaya kapor tak perengkam lagi kibar salah na jerong du. Kibar ngat ada yang ku mengikan nom lagi pedang mengibat kiparaksi. Kata ada gaji lam kejungi bergaji keren di para lekwa juga association. Bat kani kan mi ya kata kan divide and policy pedang pak. Bat nama pedang jungi la ngilam mata. Ngijingam kejungi babun ba kini kinong tray officer kasih ngilam ngibabun ba. Berbun ba waktu konstable kibadai kulit kasir yang kibun ba ki badan kami sip itri kiba kami itri banding itu baka jingap ka jongi kata te hendrai nakalian ke masyarakat ka bukut kemot ki penyatuku yang ni bad kini ki nong tre sorkar kibadai kasih bad gile iya kata lajur bamta kani gede ki dibaca dulu polisi ka bakalan bamta dan nakalian ka jongi adalah langat ka jinge kalawan ka enquiry habakut jingat bagi para kasih jinge. Nak kalian juga ikut via asyar di bala
Lada nanti Asia, robot di lomba ijra ini nilai rai bangin kiar dia pun ini. Nginum terus lada ai bin sakit, ai bin sabom, malah orang ai ni bangin dia pun hadu bangin daya pro, kali hadu bangin poisi bendiru, kat nu posim, kat nu por bangin deh. Nakali mazungi gila koi bangin ngimat tidak mengi yang ini cingin. Ni nakali mazungi bangin deh. Penenja pemanggilan tip kilo yang kilo jom separasi kepada personal bami yang terlibat dalam polisi perlindungan minum tray pada bentar. Apa deh kebangiwan ini taksi. Komisi benta benelek ban pensuk igi patba ha kaban yo igi jing syakri bat kumjo ban penklan igi jing trekam jong ki pulit. Ha kesing nengkong jong katayo la ple patba ya ka Jengjal Police Station kabalatai thamai kabadon ha kasnong Jengjal ha ka district West Garo Hills. Ya kini ketanat pulit ke Batamai ha Jengjal lapli adu Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ha ke Jingidon Lang ke Director General ki pulit ikong Ainong Rang u Deputy Inspector General ki pulit Western Range u JFK Marang u Deputy Commissioner ke District West Garo Hills u Vibhor Agarwal u Chairman ke MIDC u James PK Sangma u Superintendent ki pulit ke West Garo Hills u Abraham T Sangma ki he pulit bat ki he officer sarkar kinong shnong bat kibai Habakran na gajingilang Konrad Kongkal Sangma ulong baka tanat pulit Jengjal ke deka way na kitanat ke bebiang tam hagajela ke badan ru ke jaka pedeng ke bapenong ikipat ba bensuk kelit kawan bagi pulit ru kelesuk ke ban gajing syakri bamardor bat ula penpau ru gajing sengongo iu nok kema bat ikipat ba katan ke bala nak senyang ke jaka ban snai ke neka tanat ulong bala snai ke neka tanat da ke babut renti ke kendon ke bala bot ke sarkar pedeng bat an penti kena babarok kitanat ke badan keleng ke jela kin yo ya gajing kentiu Bar kini kita nak badan hakal yang kejelam Megalaya on sa senapan ban on sa tei thamai ke banlong renti lang habaro kita nak. Menteri Rangba ula pentip ru bagi kam kijam bentung kam ya palat lai hajar teliki kam ke balat ya ketanat pulit kila sedang yad. Bar ke basa ke setang ban penlong ya ke personal interview. Bar ulong balai sia kene kendai ke bahe atam ke jing penrong kam ke kam pulit. Ha ke history jong kejela. Bar kan ke jing tungkam on la ru ban penbej ya ke jing duna jong ki pulit ha kejela. General room, your OC's room, etc. But we also have what we are now mandated to have, a child-friendly room, a separate area for the women help desk, and hopefully we will be able to serve the people of Jengjal much better as we move forward. I would like to place on record here our greatest appreciation and gratitude to our visionary leader in our Chief Minister. In all his support and his guidance towards the Meghalaya Police Department. To maintain that discipline, to maintain that law and order, and to ensure that there is peace and long-term stability and development in the state and in the country. We have challenges, many challenges. But in spite of the challenges, I have seen our police force is motivated, has a desire to serve the people, and has a desire to ensure that there is peace in our beautiful state. Recently, when we had taken the review meeting of the police department, I could see the works being done at different levels. And let me assure each and every one of you that as a government and as your Chief Minister, I will continue to ensure that we trust and support all our police personnel and the police department as a whole. Hashwa bangina kimi ki kubor ke badangsa ngena Hashwa Shipor syakini kijing penmena.
Haswa begini kami ki kubor ke bedangsa ngin pengken mau biang igemat bakongsan joko kubor mentah ketayo. Ki kambat penitenat ke kendailat ke leya cekamat ongobak senyau balang thar. Dawa keseng VPP no Menteri Rangba ban Pak Tokit halor kejing Penteri Kam yak MLA scheme. Hadian katnyo senam la Penteri Kam yak Greater Shillong Water Supply Scheme ke bentar ke balai. Jurep ke Public Accounts Committee yak hospital ban petbenia ekor Menteri Kam ka Megha Health Insurance Scheme. Mensaujur arngut ke samla pulia basyarat ke kali hapok pelau ke sekolah North Eastern Hill University. Kelat uwei mensaujur arngut aga jengja aksiden habernihat. Seposna mapatok bat silak tengka ke kuna ngat laingut kinong kayu drugs. Bat play officer on special duty jong Menteri Rangba aga jengja kop elakai football ka Tersat Area Sports Association. Kum shibenta benele ban penitenat ke senong gatau bakin kup ekadur ke Basyongkhia. Ka Deputy Commissioner jong District East Khasi Hills ikong RM Korba ila play patba aga jeng penitenat ke senong umpling. Ha ka ngipalay jong katayo. Ha ka program man play ya kejeng penitenat eksenong umpling dan lang edisi ba Peter T Pasa ba S Warjri ubelong Additional Deputy Commissioner urang ba senong umpling ba SF pengrup kinong ilam senong ba kinong sok senong. Ya kene ke project ban penitenat eksenong latay ling ba kejeng bah tengka jangka Locality Beautification Enhancement Project ke bertemu ban penitenat ba pen babri bagi jaka ba eksenong ke beran keleng jang jela Meghalaya. Pada kini ke projek labha sepolak tengkah hapo kawat kebalai jong kejing yakop. Habakiran ke jing lang ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba. Ilero ke jing simkia jong orang ba senong ba kinong alam senong ban penia cekamat ke projek hakaba ke jing airong ka longru ke baya habat ka lariti ke baya rengkat ru ba kene ke jok ke bementa. Urang ba senong ke umpling ba SF pengrup ulepen pau ke jing sengongo ek office terekam jong ka Deputy Commissioner lo ke jing ai jing kersan ke pisah ya kesenong mana kapor ban lek ki kam ban kentiu ya kabha kamyat jong kesenong kathau hi baro kawei yo jing hikai na kiru namar ba ngi kwa ki breu jing ban grow ban learn ban accept ban adapt tingi dan kam ki baro ki aka ha ka jing em ka jongi bangi dan kam ban grow te ngai ku place si sen pat ikasnong umpling kebalala ban pendep ikani ka kam ha kapor babiang ka jing kentu na kalian jungi ka long kumbala ong hiba pita nga ong ipi nga hap repeat ka jing ong jungi bai ong bangi hap sustain ya ka ni hap pet ba kini ki kam ba pila le ki long ki bane bat ki ba khot ki ban kumangi wan menta ka sngi hang ne ngi internet ngi syong lang ne ngi sim mi kata ka jing ba kli la da de na neng snong neng ne na dong ang tina po main road na ru imde ban ong aka to de kam jong ki ba kli snong mo ni de ban sim hi baka de ka snong umpling habayo ikan ko no gidan ki nong benjot na nong penjabo ni de ban sim kata ka halade baka ni de snong ka jong ni to we bang internet kat bang ngadang page fi ki presentation kalong bang pidan map man lay dong pidan map it's very important kataru namar ba direction ni lost in direction bon ngi direction no ka snong kam tam ka snong jong pikala he ni long wada mener ni la hab phone namar ngi tip sedition no kaliang namar ka he ka snong jong pi ndri hang ni pede ngi lap bagi yo bagi dan sense of direction pia dan ke sense of direction haman laki dong te katu ka wan rai ke jing singan ye ki bri bawan ningkong hagas nong jong pi ka office district sports officer ke district Southwest Khasi Hills rengkat ke jing Trelang bad ka office jong deputy commissioner hagas ngipalai jong tayo ke balala kala penkut no ya ke chief minister's district level youth engagement program kabala penlong haga multi purpose hall jong ka office deputy commissioner halat lausang kabadon haga district Southwest Khasi Hills. Haga kalai terik menai wiang arajar arkusan ke office terikam jong district sports officer ke Southwest Khasi Hills ringkat ke jingit Trelang ke office deputy commissioner kalpun kurno ke chief minister's district level youth engagement program ke Arsni jong ke district. Ya kini ke program la penlong haga multi purpose hall jong office deputy commissioner halat lausang hakani ke district Southwest Khasi Hills. Haka sni bosdang kata kakar terik menai wiang lawan bantli perda dauba FB Basan ADC jong ke district Kumkongsan baraksi penkut kakak lai terik lawan ban penhak perda dauba Arenikton lendo tongkar MLA kamau kerwat constituency ringkat kejingan lang uba B Maulong
Deputy Commissioner Kanaka District, Andy Shira, Assistant Commissioner Kanaka District, ba Adison Kon District Sports Officer, Kantab Igwedi ki office, ba ki officer ke belasyak khot ngobha, naduk inohikai haduk ki kena school, samla puli. Lawan manishim beta kena gelempung, da ki school, bat ki shnong baper jang mau kerwat bat karani kor blok. Hari ni arsni program belapenlong ki kentup kejenyata helor ka life skills, career guidance, communication skills, kejenyakop jam gitar, kejenyakop itu kana, kejenyakop talk poetry, ke declamation, ke one act play, kejenyakop tantalai, kejenyakop write folk song, ke science mela, kejenyakop drodur, kejenyakop shat folk dance, bat kibai. Kajing temu bapelong yang ke program kalong shibenta bagi kena bagi samla kena bantuni ki sub bagi don ai kerensan la kalong na dogi block level, district level, state bagi national level. Aga bakut jangan ke program la yoru bansa bagi kusnam rangkat kesernot ceboro kinong job ki bela peni ki sub agi jing ko baper. Because my ambition, my target, my goal is to be postgraduate. I can tell you the fact. After that, I got children. My children has grown up, and as I told you, I'm one among the successful entrepreneurs. Yes, I've done very well in my business, but I'm still not satisfied because I have not reached the goal. Somehow, 2.5 years back, when I have been re-elected again as an MLA, but I don't get the chance to be minister. So I understand myself that I will not be too busy. I can take the determination that no, I will go again for further study. at the age of 52 years, I joined again, but I have no more time for regular course. I have to join only the online course. Somehow I have completed my MBA, and now I reach the goal at this age, at the age of 54. I have completed my MBA now by doing online course. So my friend, the point is that I don't want you to do that. Finish in one go. Don't take that chance. It's too difficult, I'm telling you. So when you are still studying, complete your target, complete your study. And I want to see many young graduates, many young postgraduates from the district of Southwest Caceres. We want to see MCS, we want to see IAS, we want to see more doctors from Southwest Caceres. Yes, we want to see successful young people, young boys and girls to come up from Southwest Caceres.
Ka Rural Social Outreach ka bahap Papua Kejing Peniat jangka Social Economic Life Development jangka Sheila Presbytery. Hak sisa jan jangka Teo Balala kalau penlong ya ka free medical camp ne kejing ai jing sumar ya kipat ba Halangsa Presbytery Upper Primary School. Kabaran Halangsa Hasenten ka bahap Papua ka Mausen Ram Block. Ka Rural Social Outreach ka badai kawin gigenhon jangka Sheila Presbytery jangka Balang Presbyterian. Hapo kajing peniat jangka Social Economic Life Development SELD Sheila Presbytery hakakat sentrik unai wiang arajar arpusan kala penlong ya ke Lempung IA kajing sumar nega free medical camp hakaba la ai kajing sumar bad la IA gidawai ya kipat ba hakalangsa Presbytery Upper Primary School kabaran halangsa senten kabahap apo ka Mausen Ram Block. Teman basan G Stone nyota wadu secretary jangka Rural Social Outreach ulong bagajing temu jangka nega kenhuan kalong ban ai gajing syakri kipat ba ak babon ki benta tang hakikam syakri blai ndrei kaba khmi ru ya ki wek begi benta ki ba kongsan na gajing jangki breo kum gajing ko jingkhia lapan long ya kania rengkat gajing trelang bat ka office u district medical health officer Mausen Ram Gladon kumbalai spa san pongud ki breo ke beliau jing sumar hakani ke free medical camp ki bagen topi ki kelung kena bat ki breo ke balarang ba ru kumjo hakani ke singi layo ke jing kren Dr. R Suchiang medical health officer ke CHC Mausen Ram no Reverend P Nyota rengkat ke jing dan lang uteman basan BL Nonglaj bat layo ke jing dawai kerku penuai no Reverend Balajet Ramsiet beliau missionary batrai hakari Nepal balai dan rengkat ru bagi pastor ki teman basan bat ki orang ba katan ki babaro itip baka kentin ko ong health is wealth maka jingkot jikhya tadi beron kam tam maka jingim jungi kum ki beri ngai ngalap de ka jingkot jikhya ka ba ice pa ka jingkot jikhya ka ba yarap pangila balle shibun ke yang jingim jungi kum ki beri ris lawan ki jingpang de sistem kala kata lut kalau penekok lut berkuta ada mlak kena ai kublai ummu ya ka Sheila Presbytery ka bala sya yangi lamba jongka SELD bakadika rural service ban pulong yang ka free medical camp ka time kadon gajing anut ka jungi bagi drum syaki kendong kecrat ban yarap na ka benta ka jingim jungi kum kibreo ka partai asmo ye doktor ka jingi kai ka bai ai ka ni sing kolong ka bakordo tiga sam kan depan me ka por na kalyang jungi ka ros always nimla klem dapat pau ka jings ngomu ya ka soka ka jungi lamba ka DHMO District Health Medical Officer kabahadin bangi layakran baba kali ka kunhun ke juni ban peloy kali ka free medical camp ni dok kami ke dok ye kitawai Gidon kami kitawai ban yo nang bagi yo ban sam jaga ni kata gila ban ai free mo lagi don kam ban wan sim dawai kam tam ya kapo pada sistem kam tam ini jaka ka network kam lebih mo ibun kita izin ba hang ki video hang ni bisnon ki ma de akaban ya phone ni gino giba driver la nei kali ko system takataw ba balik ang ibu hasnom punya pertak ning ba asaro mga kali video ban wan haka po ba pinamkan mo sa ko wero kene nga banjur iglok ya gilok pa mo magolay ba ang tan ba bunsin na ba ile gino jakaro gi ba gilok pa kimju da yeshin benta bat kilometri bunsin lagi program ni longro ibe tangi kilometri mo te kade kapo kade kata kapo ba kilok paru gide ban yeshin khelang ha be de ba ko je khe jong ki kulung di kun ti ha be de ba ka jengnang ning start jong ki kun ti ro mo menta ka the ka bala start ba onde su kum di por men swangi imtang daga bare onde menta ni haban le school road lama ba difigat ka magilu jakaro kidon kam be kita ka qualification bagi ong kerdan ke ba filada de kadang ya ki ko ke kadang start ka kam ku kadang luna kala change kom ai kam ai aga kamai ai ban sai kunikti de ya ai ba kene kata ka jing pekat ke ba rim ni ke ba ong ba gi kunikti ndon kam be ding na start de bahkan kelano baru ikut ikti gitu ban yo kajingan start apa ka ba kajiko jikhe apa ka kenang baga society la ne kata ka
ilang salam dan negasyon ng tao bakteri bagi jadi jodoh kan kyo ma Komisi benta benelek ben kentiu ke jing kai football hakathan. Hakasi bar juga tayo la play perdai ke jing kun ya ke football second division bat ke third division ke bala penlong da ke tersat area sports association. Ya kelumpung ilakai second division but third division ke bala penlong da ke tersat area sports association TASA. La one man player du officer on special duty jong menteri rang ba kejela katau ba Daniel Tangkio kumukongsan rengkat gejing dan lang presiden berem gag FKJGP widu MDC berem ke mau plang uba lam perang bla kira orang ba kathan kinong kit kam kat TASA kinong lam shnong bat kiwe haka khatsan terik jong katayo ke balala la sedang ya gejing lakai jong ke first division ban mentapat la sedang se gejing lakai jong ke second division ke badai dekat league hendrai hak third division namar bagi labun palat ki ken honi lakai kum taga TASA kelarai ban penil lakai no eki dak knock out habakran gejing yalang ba Daniel Tangkio kum kadak banai jing kersha ne TASA ulan no senyang silak tengka berulong babunut kinong lakai ne kene kathan kile lakai gejing yakop jong ke Shillong Sports Association berula kentu kinong lakai bakim dei bandu jingkermen hendrai ki ban penan kam hok elaka sap khenang bakin la ban lakai hak lengkari uli thu bule yo jing tep ba ke sarkar kelamang khatsau klur tengka na gebentaban chnai kamadan ke bapaka hak ne kathan hendrai kelami kendet ki jing e bat un seshim khai kene rengkat baru ba welbert ban but dia ni kene kam bat ke sarkar jela kenang begini yo ban sedang no agi kam ban yo kamadan ke bakambha uba Daniel Tangkio ula kularu benekran bat menteri rang ba ke jela ban ai jingrap lang ba ke chief minister's fund ya ke TASA kenang ba nak ban kentiu susu ke jing lakai football bat ke sap jong kinong lakai banya wan na ke jing lakai ban shumata ke jing lakai ban pendai daga TASA na go gapor se go gapor ni sutu banong bendang ni dai ki club resio ban lakai ke ewan kibun ke jing mi ban lakai namar ba kibun ke jing ni ka ka than ke ba ni khan jinjar ban wala ka taru ni ba pi ki shong ka pi aksai pi ki kumno ban la ban persei ki samna bangila ban pai ni ngamadan ban sei ki sabi na kai ki jongki ngai ku dai ki shong baro tena tem men khasan trek ni ada ban play ka first division ikini ki player anu di bajar kenteng mantan i hadi badi ka sepol mo ki badan angi ki beli ki player ki bapau jong jala jongi ki bai ya kan ki klub ki bapau Gasi kesulang na jong bakunda terter. Ikini kiwan ani isul telah cibur berpiru baik iki. Kami kesini pun salong kumpulan maki. Kamkot kesini lekai jempitan ani amaran. Nganget ba larpiwan ani banyak lekai ban dari jitu ban kiu sidrong manoi pi kani gasi sang bat pisang kiu sidrong. Pincapai kampung dulu antara yang lama lupa hari jingan pro lah keren dan kalian juga Kamu presiden dengan Nongse Sports Club, vice presiden dengan SSA, nak kalian dengan Shimat, nak air kini silap tengah, nak kalian tournament, pula orang punya semua. Wah. Te parlok dak tu ngila poi suka bakut juga tu kubor jengi mata kejan miet. En se syambiang bat pilih syam tayo ho ke sni, bat ha ke kopor. Kublai shibon ni kopor jengpi, bat syasuk.